Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Mary Muthoni ni ateteire mutaratara mweru wa urigiti wa SHA akiuga ati ni uraruta wira. Akiaria ari mwena wa Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya urigiti utari marihi, Muthoni augite ati thirikari ni gukorwo igitigirira ati mateta maria mothe makoretwo mubango-ini one mathira thiku imwe thutha wa thibitari cia andu kiumbe gutetia kwaga kurihwo makiria ma ciringi bilioni 22. Complaints no ikorwo iku either in the private or public faith based no nitungiuria mundu ena complain channel complain in the right manner niguo tubote kuona andu ni mekarande na ni megwana tondu guti murwaru wa public na private murwaru ni murwaru na mundu arwara agirwe ni kuthondekwa na agirwe ni kuthondekwa in any of the hospitals thiini wa Kenya ngima. Oriti ya Kenya kwiyandikithia na mutaratara wa SHA na niguo makorwo makigunika na urigiti uyu, akiuga ati thirikari ndigucokana thutha gukinyaniria mubango uyu. Mahali ingine kwa ofisi za SHA, kwa huduma center ama hata hospitali. Kila hospitali haifai kurudisha mtu kwa sababu hana insurance. Wanafaa kumsaidia, anajiandikisha hapo na hata akilipa anatibiwa hapo hapo. Hii si ile zamani ulikuwa unaambiwa ngoja miezi ngapi? Miezi 6. Hakuna kungoja, ukijiandikisha tu hapo. Kama ni level 2 na level 3 hata uitishwi pesa. Oho augite ati ni manjitie gucanja muingi kaunti-ini 11 na iria iri ugwati-ini wa kugumirwo ni mutithuko wa kuharwo gatema, akiuga ati kaunti 11 nicio cigumirwo ni gututhuka kwa murimu uyu. Outbreak ya cholera na nitwambiriria mubango wa vaccination in 11 high risk counties na nindengiuria andu ni manyitirire muno maundu ma gukorwo mena utheru niguo to prevent mirimu imwe teno ni preventable. Athingatite ya Kenya kuhukia uhuthiri wa indo iria ciumanaga na mbaki, akiuga ati ni iracogereria mirimu ngurani mĩĩrĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.